Miaka 7 mihituku niguo gikundi kia arimi kuma itura ria Makema mbere ya muhuro kaunti-ini ya Embu manyitanire na kwambiriria gikundi kia urimi. Thutha wa kugeria urimi wa irio itiganite na kwaga umithio mukinyaniru niguo arimi aya meciriria kwanjiria urimi wa ngũkũ cia kienyeji na makoretwo makigetha maciaro ma urimi uyu ona akorwo ica ikuhi urimi uyu nduramakenia ta hau kabere. Leo hapo mbeleni tulikuwa tunafuga kuku kienyeji tu. Wewe uko na kuku 2, uko na kuku 5 na hiyo kuku hata huko unaona kama ni biashara. Sasa tukaendelea kukaa pamoja tukifikiria vile tunaweza fanya ufugaji wa kuku kama biashara. Na sana sana tulikuwa tunalenga wamama. Juu kwa nini? Wamama ndani ya boma hawana kitu yao by that time. Juu wewe shika mbuzi kama mzee yuko karibu au wewe unaweza shika ng'ombe usaidia hata kama ni kwa familia. Lakini kuku anytime mtoto akitaka kalamu, akitaka kitabu unaweza shika kuku na unauza na hakuna mzee anaweza kukuuliza. Na hii kikundi inafanya incubation na tunaweka vifaranga ili tuweze kuhusia wakulima. Tunachukua mayai na tunaweka kwa incubator na inaangua after 21 days. Thogora wa iguru wa irio cia ngũkũ hamwe na wagi wa thoko nĩ imwe cia ihĩngĩca iria ikoretwo ikihe arĩmi aya kĩeha. Marauga thogora mwerũ wa ica ikuhĩ ukoretwo ukimagithia umithio wa urimi kinya arĩmi amwe makautiganiria. Challenge ambao tumepata it's only upande wa marketing ya vifaranga, alafu chakula sasa kulingana na vile economy imekuwa. Hizo ndizo zimetuletea challenge. Tulikuwa tumejitahidi kabisa kama wakulima, lakini imefika mahali mpaka tukaanza kuwa kama tunakuwa disappointed juu hata ukikaa chini ukihesabu ile chakula hiyo kuku inakula kama ni layers inakuwa ni 3500. Ona gukiri uguo arimi aya marauga ni mambiriria gwithondekera irio ciao githomo kiria mamukirire kuma kuri gikundi kimwe gia thirikari kiria gikoretwo gikimatirithia urimi-ini uyu. Indi thogora wa iguru na wagi wa indo cia gwithondekera irio ici ukimahatiriria na gutuma matiganirie uthondeki wa irio ici. Kuna masomo tulisomeshwa na watu wa Karo Muguka, tulipata ile masomo ya kutengeneza chakula ya layers wakatufundisha. Sasa wakati tuliona hii chakula yenye pembe tulikuwa tunatumia imekuwa ghali, tulijaribu pia kuendea hizo ingredients tukuje tujitengenezee hiyo chakula ndio at least to reduce the cost. Pia nazo ingredients zimepanda na hasipatikani. Riu arimi aya makaire thirikari makienda igũithie thogora wa irio hamwe na indo iria ihuthikaga guthondeka irio cia ngũkũ. Gikundi kia SDSP kiria gikoretwo gigitirithia arimi aya muno hari mihang'o-ini ya guturikia tucui kiri na itanya ria gukinyira arimi makiria na kumathomithia njira cia kiriu cia urimi. Andu aria target yetu ya andu aria twagirirwo gukorwo tukinyirite vai miaka 5 ni andu 12,850 na so far ni tuvotete gukorwo tukinyirite andu 9,000 na tureciria programu ikigeria kuthira ni tugukorwo tukinyirite the total number iyo 12,850. Urimi wa ngũkũ ni umwe wa urimi uria uhahithitie arimi aingi makienda thirikari kunira ritho na kuhagirithia makiria. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.